Neka je sretan i Bogu blagosloven današnji dan, neka su nam svima nama molite na zdravlje i na spasenje. Draga braćo i sestre, još uvijek smo u duhu i proslavljamo jedan od najradosnijih praznika, rođenje Bogomladioca i Spasitelja našega Isusa Hrista. I pre svega koristimo ovu priliku da svima vama koji ste bili tu sa nama i koji smo zajedno Gospodu Bogu se molila i dočekali ovaj praznik da blagodarimo što ste tu, što se zajedno Gospodu Bogu molimo i što su onda naše molitve, siguran sam, tako jače i složnije i Gospodu Bogu milije. Isto tako, da ostanemo svi zajedno i da se pripremimo za nastupajuće praznike. Evo, uskoro slavimo Svetoga Vasilija Velikog, očekujemo novu godinu po julijanskom kalendaru, a onda toga dočekujemo Krstovdan i Bogojavljenje, pa Svetoga Jovana proslavljamo, pa Svetoga Savu. Svima vama koji želite i mogućnost da pomognete bilo kakvom organizacije i bilo kakvom mislite došli, svi ste dobrodošli. Kao što se Gospodu Bogu molimo, tako zajedno i Gospodu Bogu i da radimo. Neka nas Gospod Bog sve čuje blagoslovno. Živi